دبیجن کو چیروک میجی زاروکان دولمنتر دکن لسر ویجی گلکی خبات هات نکرنه لی بریا کو مرف چیروکان بده دست زاروکان دوید دیو باغ بخوینن دا کو جبوان باشه آن نباشه باش زانبن نواروکا چیروکان جی مهمه گرینگه تایبتی کو کسین کو دوی واره دا نپسپور بن قال فينو تشامه تماشا بكن جبركو اف مثلا بجار جبو بيشا روجي ما سبا روجي ما زاروك ما مهمو جرينجه Çîrok bandoreke gelek mezin li mêşê zarokan dikin. Lewra zarok bi saya zarokan gelek tiştan hîn dibin perwerde dibin. Lê divê ew jî li gorê hin qayîdeyan bên xwendin. Nivîskar û mamoste Mehyettin Nahrîn ji bo dê û bavan bi navê bi çîrokan perwerdeya zarokan pirtûkeke rêber amade kir. Nahrîn dibêje malbat dikarin bi peyamên çîrokan şîretan li zarokên xwe bikin. Di hundirê her çîrokê de peyamek heye. نصیحتک شیرتک لما تشتاق و مرد دخوازه برد دکارب که نوار چیروکه ده و بوی رنگی نشانی زاروک خوب بده وقتا بوی رنگی چه بو زاروک چه کیف خوشی جی فری تشتاد به Naverokên çîrokan jî divê li gorî temenê zarokan bin. لگوری مزنبون هوایه لگوری مزنبون هوایه لاشی و ذهنیه اگر لاشی و ذهنی و پیشکتی به هون دکارم بحثا گرک تشتاد بکن لور تمام گرینگ آراستی و درونیه و مجیه و گرینگه Bi saya çîrokan zimanê zarokan jî dewlementir dibe. Hûn çiqa çîroka ji ware bêjin di aliyê ziman daha xwasî pêş dikevin zarok. Di aliyê ziman de dibin pispor. Di aliyê em bêjin tiştê ku hûn dixwazin nîşanî wan bidin. Ev alavên malê bin, ev ajalê derve bin, an jî ev malbat bê, der û dor bê, hûn dikarin wan tişan nîşanî wan bidin. Lê beriya zarokan hewceya dê û bav çîrokan bixwînin ka li gorî wanin anna. Pirtûkekê nîşanî zarokê xwe bidin, an jî zarokê xwe re bixwînin, divê pêşî pirtûkê bistînin û ew bi xwe pirtûkê bixwînin. Naveroka pirtûkê pir girîng e. Heger naverok û bergê pirtûkê li hev neke gerek dê bav ji vê pirtûkê dûr bisekinin û nehêlin ku zaroka wê pirtûkê bixwîne. Pispor dibêjin ji bo faydeya wan bigîşe zarokan divê malbat çîrokên qenç li bijêrin.